Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 2, versikulo 15. Di ayatan ti lubong, wano oray anya nga adda iti lubong. No ayatan nyo ti lubong, awan ti panagayatyo iti ama. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Para kanyak, sikat kapintasan ababay nito'y lubong, Imelda. Talaga, Hari? Siyak ti kararagsakan at tao dito'y lubong. Gaputa sikat nagbalin nga sawak. Ayayatan ka unay-unay. Kayat ko, agbalin ka arena itibiyag ko. Agpaiso na itang ibagbagam, Hari? Ipanagnakukan ka dayta. Manipod ita, di ka nagtrabaho. Dito'y ka lang balay nga agyan. Diyak kaya't nga agregat ka tidanak. Gaputay ayatan ka unay. Nay, ada ka dito'y talon nga agmalmalam, nga agpapainit nga agtrab-trabaho, haray? Awan kas iti agagawa ak na tapno malpas adagos ti panagdalos ko. Agmula ak to nadagos. Mulaan mi iti asawa ko nama. Ah? Apay, sa dino ti ayan ti asawam. Apay, adi nakatulungan nga agtrabaho dito'y talon yaw. Aday di balay nanang. Gaputan no mabalin. Diyak kaya't nga agtrabaho ti asawa. Anya! Swerte ka, Imelda. Takas kini Hari tinakiasawaam. Ay na talagang ayatan na kalaunay. Di nakakayat ngagtrabaho. Husto ka, Lenny. Iso anaragsakak unay anak asawa kan kuana. Man-mano di kasta ita, friend. Rumbang laang. Ngamin, napintasak, friend. Ay na, sabali ang talaga tinapintas akas kan ka, Imelda. Uray agpampambarak dita. Mabalin latta. Ay niya. Sika talaga. Lakay, awan ganas ko amangan. Saan ngamin ang naimas ti sidaan? Ha? Anyang arati kaya't mo asidaan? Ibagam lang. Kaya't ko, lechon manok kumakanayon ti sidaan ta. Diyak kaya to kita bulbulong, kasla ruot. Sige, inak agbirok itilitsyon asidaan ta. Ay na, kaslaray na di asawam. Taamin akayat na kat itad mo. Alakit din nanang. Ikanda ko niti may sakadag iti tarakan nyo ang manok. Bayadak into na da kwarta. Mala, alaam di may sa. Pagtrabahom ngamin di asawam. Agbinulig kayo itirigat. Saan akasta asikalat taamin na nakaw. Agabrudak, iti kasta. Maipayan ka itinasayat akasasad iti panagbiag. Bakit? Anya? Panawan nak? Diyak kumakayat. Agam, daytoy ti amok apamuspusan. Tapno maipayan ka itinanamay abiyag. Iso palubusan na kuman. Para iti masakbayan ta daytoy. O sige, palubusan ka. Kat urayot ti panagsublim. Agyaman nak, Imelda. Siyak matagburbor siya. Denggan na ka. Oy, di mo pala nasumbatan ti burbur siya. Ha? Nagsaur ka talaga, Ray. Saran. Anya ti kayat asawon daytoy. Ha? Nanang? Sige, Imelda. Inakon. Balang kantay sa babae! Liplipotam ti anak ka! Awanan kay ti bain, Imelda! Nanang? Kakasi ti anak ko amang manggad ijay abroad ngam kastoy tar aramidam! Awanan kayo iti bain! Delikado tan, Imelda. Naduktaran na tan ti katugangan. Wan nga, Rodre. Anya ti aramidan ta. Agtraitan. Mapantay di lugar da ikit ko. Ijay Mindanao.
Oo, sige. Mayatak iti singasing mo, Ray. Ije ti papananta. Tapno saan natan ang masurutan pa iti asawam. Sige. Aglibas na rodan. Itamot laang. Sige. Isagana mo dagiti kaus mo. Taawagak tamamok. Nga umay natasunduan. Aglugan tayo ti man maneho na taksi. Anya? Awan pa'y 5 bulan ni Hari J. abroad? Insukatan ni bagat na iti sa bali a lalaki? Ay una yan. Manglilipot day a babae. Awan pa'y serserbi na nga inayat ni Hari iti kastaunay. Ibagayo adagos ka ni Hari, nana. Iti kasta, maamuan na. Ay sanan. Day takit din ti pakasingsingaan ti anak ko nga agtrabaho iti abroad. Bayam, tamaamuan nan tulat ta. Enton malpas ti kontrata na. Agawit ton dito. Da kayo ti makaamaw, nana. Nanang. Ha? Hari anak ko. Adakan. Apay ngay adi mo impakpaka mo ti panagawid mo. Jak impakpaka mo. Takayat ko aduktalan. No apay asaan asong batan ti asawak ti awag ko. Mala, sumrak ka. Dito yung unag ti pagsalitaan ta. Apay adiyo impagbaga kanyak. Nanang. Ay, lading ito kanak ko. Nasakit tinakam ko. Nang runa, kitawan mo tiyam mo ka nakabasula kiti asawak. Agtanang pala ang anak ko. Saan nga iso ti maiparbungkan ka? Tawan serserbi na a babae. Iso anasaysaya at nulipata maun. Sige. Uminom talatagin kahit kaya ta pare Robert. Ay na, grabe ka mat pare Hari. Abing kinainom mo nga ara. Amon pare, di mo sobraan ti panagin inom mo. Taamin na sobra, dakes. Uminom kakit din. Sana siyang di kita. Di ka nagkakabala. Di oray mano abot iti busen ta. Kasano ajak madanagan. Kat patayam samot ng tibagim. Babaan iti panagin inom mo. Diyos kikiti na ito abiyag. Makapatayak Dubai! Ay, ganos ka bagay. Tadi ka matnagpade. Anya ka lakit din ay anak ko. Tila sasawam dita. Nabartag ka manan. Awan siya serbiti biyag ko, nanang. Di ura mataya ko. Ay saan Dayjay kit din a babae ngawan serserbi na ti pagkaskastam. Lipat mo ni Imelda. Tawan serserbi na anak ko. Imelda tiyayayatang nanang. Makita ko lang na dyan. Patayak! Ray, kasapulak ti kwarta. Ikan na kumamatigatang ko iti kayat ko agatangan Awan pa'y kwarta ka pulos. Buisit ka kit di babay! Di talag dawat iti kwarta tambom! Kasta itantibag ang kanyak, Ray. Ay kat agtrabaho ka mat ngamin Di talag dawat tambom! Ay na, nasaya at ta inawat da ka dito'y kas sales lady, Imelda. Napintas ka ngamin. Di mo Lenny. Agparparikutak ita. Gaputan na pilitan ang anagbiro iti trabaho. Saan kaming agkatunusan ka ni Ray? Anya? Si kantumat ngamin. Nagsaya at tibiyag mo itidan na ni Hari. Ngamapay nga insukat mo kin ni Ray. Anya nga ita. Agbababawi Lenny. Kaya't kakasarita, pare Robert. Anya man ti pampanunutam. Dayjay aray. Adun ti na pa nakalugar. Parang makitak dagiti awan ng bahin.
Iswaan na panunot ko ti mapanidya Davao. Kadwa anak man. Di kagdanag. Siyak ti sagot iti amin na magastos. Anya? Saan ngagtal na ti panunot ko? Aging gay ti Jack mabalas na gijay. Nailit lang ti Pilipinas. Imposible ajak ida masarakan pare. Ay na, pare hari. Deta lang ti paggasgastusam. Bay amon. Saan ngagtal na ti panunot ko? Aging ga iti Jack mabalas na gijay. Asino nga iti mga itamang kuyog kan ka? Nukas tamot lagayam ti plano. Nasakit tinakam ko pare. Saan ngamin nga isuda ti pampanunutan pare? Lipatamon. Nakaluto ka din, Imelda. Mabisinak. Awan bagas ang mailuto. Awan masida. Buwisit kakit di. O di, kimatang ka kumama daw. Si kamot ito natin makambo. Dasyak, ti nakakambo iti. Iti nagkasapulan ka. Naumaakmatan iti danam, Ray. Ano yan? O di pumano kan. No nauma ka ng kanayak. Ha? Imelda? Awam tinasakit ang pagkarangko no pumano ka. Ha? Sakit. Hindi bot-bot yan. Pa! Ha? Hindi na mo. Inayat ka. Napintas ka pa ini. Ngamita. Sa akin. Anya? Talaga asana ka makaid na. Talaga asaan, no isudalatan ti pampanunutam. Ti kasayaatan nga aramidam, ikamang mo iti Diyos ti parikot mo. Di mo lang aminam mo. No kasano ti sakit na marikrik na ita pare. Among pare, adu talaga ti pagparikutan tayo. Ngam di ka pa idagal kadagita parikot mo. Tikit di aramidam, kumamang ka iti apo. Italak mo kun kuha na ti amin. Uwan pare, ket agyaman na kadagiti balakad mo. Ay, papanam haray. Inak makimisa nanang. Naamiris ko. Nga awan ti maganam ko. Nalagiti awanan 20 pampanunutek. Nasaya at magta na panunot mo dayta anak ko. Ala, ikamang mo iti Diyos ti amin. Ta iso ti makaamok. Uwan nanang. Diyos ko. At tuyak nga may dumawdawat iti pamakawan kan bendisyon mo. Kapot ababan iti panagayat ko kadagiti na inlubungan na bambanag. Kat nalipatan kayo. Ngamita. At tuyak asumango asya ayat. Adumaw dawat kada kayo. Iti pamakawan. Kat dawata ka po. Nga isuro dak kuma iti rumbang nga aramidak. Tila dawan mi ka ni Imelda iti diding. Nakapimpintas ti asawak. Ngaman yan. Naulpit ni gasat. Tanapukaw ko ti asawak. Ninanang siguro dayta. Inak ilukat tiri daw. Hari, pastrakan na ko, ma. Imelda. Inturturod ko ti may nagparangkan ka. Tapno umayak dumawat iti pamakawan. Gapu ka dagiti nagbasulakkan ka. Imelda. Makonkonsensya ak, Hari. Sa anak ang makatal na. Aging gaadyak makadawat iti pamakawan mo. Naamiris kun ti amin ang nagbidotakan ka. Pakawanan na ko, ma, Hari. Napakawan kan, Imelda. Ni Apo Diyos to upay kat mamakawan. Siyak to lakit diya tao lang. Agyaman ak tanaka amiris kan. Agyaman ak, Hari. Impagarap ko lakit dinudusaan na.
Abalsan na kiti naramid ko kan ka. Saan ka abalsan? Gapotain talag ko ni ti Diyos ti amin. Kinapudno na. Kasta at mathari. Gapo iti panagrigat ko iti dan na ni Ray. Nasursurok ti masidag iti Diyos. Kat intalag ko kan kuana ti amin. Iso anaaramid ko ti may nagparangkan ka. Agyaman ak, Imelda. Agyaman ak ta nagsubli ka. Kat numabalin. Agden nata kumamanan. Kat mga baruanan ta. Liklikan ti dakes nga aramid, taawan ti nasayaat nga ibanag na. Intay mat ilintag dagiti nagbasulan tayo, tapno agsayaat ti biag tayo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.